Alright, naimbag nga oras tayo amin ang sangapada at yung arude na sumangbay ti programa nga napauluan. Kumusta ka itan kasin problem of the day? Programa apa kay basahan ti surat pakasaritan ti parikot iti biyag ti may sa pagayam tayo nga problema kaya nagkidkid daw ti pambalakat tayo. Kaya to'y manen ni kasin yung Yongyong Ruiz nga umay manen mang tedbiyag ti may sa nga pakasaritaan. The problem of the day ni Binong iti Isabela. Anya nga tat parikot na sagudahin nga ti surat ni pagayam tayo a Binong. Dear Kasi, ilinged naklatan itinagan a Binong. Agnanaed kami dito'y Isabela, akadendenak ti asawa ken ni tatang ko. Awan pa iti anak mi ken ni insang nga asawa kasinyong. Ngemang namnama kami nga dumteng tumetlaeng ti panawen nga ipaay tumetla ni Apo Diyos kada kami. Tinabayagen nga rurayan mi nga anak mi. Nga bunga ti ayan-ayat mi ken ni insang. Ngemi ti laeng kalabes kasinyong ket adana aramid ko abiddot. Nga rason no apay nga saan nga nasaya at wenno naurnos ti langen-langen mi nga agasawa iti agdama. No kasano tinapasama ket dayta tin inutek nga binsa-binsaen iti dayto nga programa ket kastoy man nga rugyak kasinyo. Inkamin bakit? Adan ni paring Ojing dita baba. Umay nagdagasenen. Bakit? Kunak, inkamin kani paring Ojing. Kami maki-attend ti birthday party ti mesa nga kaobra ame. Anya oras ka nga gawid? Ha? Diya ka mo. Dependen to. No maganasan mi tek sasango ket baka tingat rabiin ton nga gawid kami. Oh, apay nga kaslag kakapsot ka. Awan, naskin ka di nga mapan ka? Ha? Nagpakadaak mo't king kaitayan, katuwan ko namat. Kaslaman di ngamin ti bagbagi. Anya? Maululawak nga, agdulduloak. Ha? Amangan mo't no aginaw kan? Diyak mo. Itay pailaing nga, mariknak nga maulawak. Nga tunggal tumakderak. Tay nak ko maumisbuin, nak mangalay ti kumpurme. Kaslag pulpuligos ti aglawlaw ko. Agtumar ka ti agas mo Saan na balin? Okay lang. Kayak da ito Ha? Sigurado ka? Diyan mo. Malaing kan. No nasisita ta papanam, ingkalatan. Nanusaklatan. No, anya ti marikriknak. Saan na mabalin uray ta dapat ni tatang. Ni tatang? Kaanya ko mat may tulong ni tatang king ka. Katag pilay-pilay mo't. Okay, akto siguro mandamdaman. Alaing ka, no nasisita ta papanam. Talaga ka di nga maululaw ka, bakit? Uwin ko nakmet. Angim na nasisita ta papanam. Ingkan, katagururay ni paring Ujing di tababa ako nam. Bebe anak lata dituyen. Makamuak lata ni tibagik. Kasano nga ro din na damasapol mo no makainom kat danom, no makaisbuka. Kat maululaw ka ako nam. Makaam mo ditan. Kabailak ba't siguro? Uri no agkarada pa ko na nga mapanditaban nyo. Ha? Saan nga mabalin bakit? Amangan kat no aginaw ka ta. Nupod numan nga aginaw ka. Sakit maulaw ka, amangan no matumba ka. Baka dadaga sa mapasamaking ka.
Awan ti mabalin ko no kastoy mo ti marikrik na. Ingka nga, ingka nga ruden, iti nasisita nga papanam. Tapno no makaawid ka na sapa. Ay, saanan? Anya? Sa anak nagtuloy yan. No kasta ti kasasaad mo. Jak tumat lang ma-enjoy, ti mapan makiberde no, pampanunutin kang tumatlaan. Ikasanong nga rin ni paring Ojing. Makamuak latan. Ibagak lataking kwanan, nga sa anak nagtuloy yan. Taisuna lata ti mapanen. Tinasisita, at daak dito itatama di ti marikrik ng bakay. Nay, yamok man no rumuar ka baraok. Tatang, akit di mating ka maki-birthday. Tapay nga ron nga adda ka dito balay. Saka may isang agin inom iti arak. Saan ako nga nagtuloy tatang? Apay mate. Maululaw ka no ni insang. Kanya. Kaslagi na tatang. Katalangan mo ta panawak. Uri no pinalubusan na nga mapan maki-birthday ako. Saan ko mat nga kabailan nga panawan ni Sunang iti kasasada kasjay. Amang angkat no maulaw ta matumba. Ay kete. Uwan mo't kirdiya. Alakete ikararag mo abaraw. Sapay ko ba? Tapod nung aginaw isunan. Sinyalis data. No maululaw tibay sa babae. Kahit posible nga agdadagsen. Sapay nga rin kumatatang. Nabayagan nga kalikagom nga maadaan iti anak. Ay kituray mo't siya kabaraw. Nabayagan na kayat ko ti maadaan iti apu ko kingga. Ala, sige nga raw. Ala, sige umunik kayong tatang. Napanan nyo aya. Ay napanak lang ba dita store. Gimatang iti sigarilyok baraw. Malawang tatang. Nagpagatang kaila kumakanyak itaya. Nay, agpilay-pilay kay pa. Ay, kayat na ita. Baraw. Nakadigos akong lakay. Ha? Napanggagayam nagdigos. Di amok na nabang kalay misbo. Nagdigosak pa yan Tapno na mabang aran tirik na. Tapno na imas titurog ko. Kaya di mo ka di kayat nga nabanglo akmanen nga kaidam. Ha? Ay, kit di mo't maululaw kala itay. Kit nabang ka nagdigos amangan kasanon no galis kay diya banyo. Kasanon no na ito partaulong. Saan? Okay akmet ten. Hanya, saan akmet nga maululawin? Bigla latan, dagos latan nga napukaw ti ulaw mo. Kasta ka di? Uwen lakay. Kaya ada ka ngamin. Agkadel taman lakay. Ha? Dahiti ti agas ti ulaw ko. Kaya agyaman kasaan ka nga nagtuloy nga napanaki-birthday. Anya? Arakupin ka man. Unin kan. Maululaw kala itay ako nam. Sakit ita. Kayit-kat kakayit-kat. Di mo ka di kayat? Kasti ko na. Sikati agas ko. Isu nga. No maululaw makita ka lang. Maarakop ka lang. Agimbaga kon lakay. Anya? Uunin ka mo ito, bakit? Apay, nakaranggas ka mo ito. Tiamok man maululaw ka itay. Sa anak ka nga maululaw Okay akong kunakmetking ka. Ha? Uunay mo ito. Imbagam ko mga nasapsapa uri na panak kumamad di manon kadejay agberde nga kaubraan mi. Saanin Tano nagtuloy ka, baka sa anak ko mga naimbagan lakay. Ha? Anya? Kituwain. Gaputa amok nga saan ka nga nagtuloy. Napukaw ti ulaw kon. Guri ka. Ari ko, di nakagatan Manggigigilakin ka lakay. Api nga rin nagkagat ka. Diyak mo. Basta paggagiretang ka. Anya,
Amangan mo't naginaw ka ngagpaison kat siyak ti paginawam. Ay, jak laan mo Jak mo't pengamin nga nag-test. Awamat namin ti pregnancy test ko. Sa anak na ka nagpa-check up. Ay, amangan no, masikog ka nga talaga bakit? Kat, ano danta Kat sapay ko Iso nga ron nga ni, aray ko, kagat, talaga gagareta king kabinong lakay. Ay, ni, pera deta pera deta bakit? Ha? Sus, pangasim. No, isubong man deta junior ko. Pangasim, tadi mo kagkagatahin. Agagareta nga ron lakay. Uy, sumadi madi. Don't worry. Saan ko kakagatin? Kasta lang. Promise Saan mo kagkagatan kat nasakit dita. Isubok lang. Kanek lang yung saan ko kagatin. Nasaya at no kasta. Unay mo tin. Kasla di nakapapati nga maululaw itay. Idatan. Ni. Apo unay mo tin. Kasla mo't lag headbang kasla rakistan. Unay kan. Unay. Aguri ka, bakit? Aguri ka. Apay. Makakit naglipasag yan taunig tangiwat mo. Madi, bakit? No kasta, rumabawa ka ro din. Sigurado ka. Baka maulaw kang tumanin. Saan? Dahito iti agas na pa, nga maysa. Siguro maululawak. Gaputa, mailiwak ka dahito eh. Ha? Anya? Oy, wow, nakaingar lakay. Kabalyo at manen. Ay, anya? Lakay. Lakay. Ni. Ipuli-puli gusto na taulo ng kakaslaan niya. Kunam lang na di maululaw itay. Oo na yun. Sabali ka talaga ti asawak. Masakit laing itay. Itan, nakasarasaran tamot din. Lakay. Bakit? Una yan. Ay. Apa, hindi pa nakariing ti asawam. Sampay tatang. Mangantulatan dandaman. Napuyatan nga ta. Kasi ka. Di ka di napuyatan. Aman tatang. Ang naskin nga masapak nga bumangon ta inakagtrabaho. Anya nga min ayat nakapuyatan yaw. Teka di ulaw na. Idirabi Saan tatang? Sa bali nga ulaw. Anya. Basta, tatang, baka mo kayang iti asawa ko. Nay, pagkikit-kita yo. Amangan no aginaw. Anya. Agpaisaw. Di mi sigurado tatang. Ang maululaw mo't idirabi amangan no aginaw agpaisaw. Kita saya at ano kas na baraw. Alawan, awan di pagdanagam. Ingkag trabaho. Tasya ko, hindi mang kita iti asawa. Agyaman nagtatang. Nagapon bakit? Napanak dito store, lakay. Ha? Napanak gimatang. Anya di ginatang mo? Dahito Ha? Modesmot nga napkin day talaka. Bakit? Uwin, madamaak namin. Anya? Agregla ako na. Iso na pa nagimatang iti napkin. Napkin ko. Lukas ta. Saan ka nga masikog? Bakit? Saan, lakay? Itay bigat ko. Nariknak nga darimwar. Madamaag gayam. Unay. Ti amok itayin no masikog ka. Taagulaw-ulaw ka mo't iti kalabas. Isupay lakay. Timot amok agad masikuga kon.
Angim agbensak mo ten. Agregla akon. Isu nga, sa anak nga masikog. Kastaya. Saan na bale? Saan ta nga mapukawan itinamnama bakit? Iyagawa talat ti agaramid. Wen lakay. Angin madama akmet. Into nula taglipas akon. Kalpasan iti 5 daw siguro. Mabalinton lakay. Ay, wala bakit? Rugyan tanto manan ti aramid. Ipadas-padas talat ta. Di talaam mo. Makabuutan tumitlaeng. Wen bakit? Ay, wen gayam. Nagawis ni paring ujing. Adang amin papanan mi. Mabalin ka di. Bakit? Sige. Okay lang. Anya oras kayo nga mapan? Into no alas 6. Into nagsipnget. Dagasin nak to ditoy. Sige lakay. Agyaman ak bakit? Bakit? Adan ni parang ujing. Ingkamin. Anay ko, nagsakit. Anya't masakit mo? Maululaw ka di ba rin bakit? Saan? Anya nga rutin sakit king ka? Nagsakit dating ngipin ko. Anyo, Diyos ko, nagsakit. Nagtumar ka dit agasin. Saan pa? Diyos ko, nagsakit nga talaga. Anay ko, nagsakit yung ngipin ko. Anay ko. Guri ka nga ruta. Mangkita ti agas mo. Uno saan, no awan. Naggumatang yung store. Kasano nga rin ti papanyo. Tilakad yung kini paring uching. Ha? Talaga ka di mo kaya? Di mo kahit sakit na? Nagsakit nga talaga. Lakayan po, Diyos ko, Kikit ko lang di ang sakit ti buksid na when maulawen ngam da ito nagsakit ti ngipin ko. Diyos ko, Diyak kaya. Diyak pa'y makapangang. Anay ko. Diyak ba't mo ti aramidig bakit? Agor karon. Nagtumaray iti agas mo. Katapambarak to nga may bagan kan paring ujing. Nga, umununalatan, tadumano nakton. Sige lakay. Anay ko, nagsakit ka talaga. Anay, nagsakit yung ipin ko, lakay. Pasensya ka na, paring ujing. Awan ti problema, pare. Nasisita. Kat aywanam ti asawam, ita nga masakit yung ipin na. Huwin nga ron. Nairan-ranamot nga nagsakit yung ipin na. Saan na bale pare? Ado pa iti aldaw. Ado pa iti gundaway nga makapagsasango tayo ito. Unang agsaro nung rabi Hindi na minsan. Nairanamot nga maululaw ni bakit ko. Tatiang mo may di ko aginawin. Awan ti problema. Ibagak tulatan kadagiti kakadwa tayo. Nga masakit tingipon ni bakit mo. So nga di ka makaumay. Lagi aman na ka paring ujing. Muna ka rin pare. Sige. Gananad ka paring ujing. Naggapo ang baraok. Napanag di tayo store tatang. Anya. Panag yung matang ti agas ni insang. Masakit kang tingipon na. Anya. Nairan-ranamot nga adalakad yu kumaita. Saan ka? Uwin nga ron. Hello. Uwin nga ron tatang. Jakbat amo nga masakit gayam tingipon na. Sana ka nagtuloy yun Alangan nga panawak ti asawak. Kat masakit tingipon na. Gusto dahi tabaraw. Talaga may isang karirigatan nga sakit deta sakit tingipin. Alangan tatang tayo nakman pagtumarin ti agas ninsang. Malawang baraw. Bakit? Nagtumar ka ti agasin. Dito yun agas mo. Saan latan lakay? Anya? Saan mo't nga masakit tingipin kon? Di mo't masakit tingipin mo ita ako nam? Itay Ngem okay mo't ten. Sigurado ka? When?
Ay, imbagam ko mga nasapa. Taan na pa na kumamalasim burot kin paring ujing. Kadyak matam mo, itatamit lang nga naglaing. Italaing nga nagimbag. Italaing nga mariknak nga wan sakit nan. Anya? No kasta, saan mo ka sa pula dito agasen? Saan nila ka eh? Umay ka man dito eh. Ha? Umay ka man dito eh, tagka-delta. Anya? Umay ka na. Uwano mayin. Ara kupik man tilakay ko. Agkak man ti asawa. Ni. Masakit lang ngipin mo itay. Bakit? Itatan. Ni. Agak ka nga agak. Kung api di mo kayat. Amom ka di. Nga si kati agas ti sakit ti ngipin ko. Anya? Itay di ka nagtuloy yan kat. Biglamat latang nga imimbag ti ngipin ko. Ha? Unay mo't daytan? Aman lakay. Pudno ti kunak. Siguro kat psychological day ito eh. Anya? Anya nga psychological? Gaputa adda ka. Gaputa saan ka rumwar. Alis to nga nagimbag. Ti sakit ko. Kasta ka di? Adda ka di kasta? Adda. Uray damagam ka di kiti eksperto. Mala, sige. Apeng agkagat-kagat. Di, kagatabakan. Dalaga manggigigilaking kalakay. Agigiritaking ka. Anya? Amangan mo't no. Aginaw kang bakit? Jakla mo Amangan. Isungarod nga, paulubusan naklat nga pagigiritang ka. Uy, unay ka mo ito, bakit? Unay yun, bakit ko na yan? Insang, di kagkagat, insang. Napuyatan ka di manin ti asawam, binong baraw. Uwan tatang. Apay nga minaya nga di ka nagtulaw eh. Nagsakit tingipin na ko na mitay. Di rabi tatang. Unang nangikumat nga nagkastaunay ti ikis na di rabi eh. Ha? Ay kita amuklatan ati na rami diyaw. Mas daawak. Kunam idirabi nga masakit tingipin na. Agam kastaunay matiriyak na. Di adda kayo ni tisilid diyaw. Tatang naimbagan ka na Idi so nga mas dawak mo tatang. Anyati kahit mo kasawin baraw. Kasano ka sakbay kami nga naturog. Napanangan ti ice cream. Aniya? Agsakit tingipin na ko nana. Bigla nga naimbagan. Idi jak natuloy nga napan nakiinom. Sakit idi tingkat rabi nangnangan iti ice cream. Kahit saan nga agin sa sakit laing ti asawag tatang? Aniya? Ay pagkunaambot nga agin sa sakit laing ni insang nga asawam baraw. Namin kanayon na nga ira na nga agsakit tunggal adda papanak. No adda pag nami kini pareng ujing. Aglalo no mapan kami makiinom. Mairanamot nga agsakit. Idi, maululaw ka no. Ngagduldul o. Idi rabi nagsakit ka no't ngipon na. Ang tipakas daawak tatang. Da gusto mo lang maimbagan. Kahit anya ka ti atap mo. Agin sa sakit samot lang tatang. Tapnula jak matuloy iti papana. Kan may isa. Doon nakaida kami permi nga paggigiritan nakbatan. Nga anak ko naman nakarugrug saw. Nga kasla di nagsakit. Luk ko nagsamot ti asawag tatang. Ay kite, jaka mo day ta. Mga no, agpaiso ti kunam. Ang siguro, dahil jalaeng tinapanunot na nga wagas tapno no sang ka nga rumwar. Kita damot pagsayaatan na kede. Ta imbes nga ka makiinom, aglangin-langin kayo latang agasawa na. Una tatangang makaperdi mo ti barkada dayay. Ay, an-anwatab lata na.
Amangan Mart no aginaw nga agpaison ti asawam no pagigiritan na ka. Kung maano agpaypaiso nga aginaw tatang. Ang bakamot no yung tuno sumarno nga al daw kat mamuwak tumanin nga agreglan. Ay, makabuki nga agasawa agagsarita. Awan ti amok kadagita. Panagkunam tatang. At nakadigadigod daway nga inaramid ni nanang tikas taking ka. Nga niya. Nga naging sasakay. Ayat na lang at Jack Rumwar. Tatang. Na kayo baka kot no imala ni insang nga asawak. Kaday dinanang nga asawa yaw. Jack abu no managpaiso akot. Jack amaw. Basta, adamot nagadigundawa idi nga. Agsakit mo ti asawak. No mapanak makiinom ko ma. Yung Jack abu ano natawid no natulad ni insang nga anak may. Dahil nga ugali ti inana ta Jack mat amon no naging sasakit ide. Anya nga tat nasayat nga ramiti na ya, tatang. Ay ka Jack abu ka. Testingim abaraw. Taamuay no agin sa sakit laeng. Tunggal rumwar ka. Imbag man pare, nakaumay ka matla ita. Manon nga gundaway nga, saan ka nga imay tumpong kada kami. Uwin nga rod, paring ujing. Bakit di tajak nagawi din? Namanipod diti trabaho itay. Nagdiretso ak dito yan. Ay kit na siya yata. Amangan nga min pare, ano agpakada kiti asawak, no nagawid ak kuma. Amangan no agin sa sakit. Ayat na lang adyak umay makiinom ka na kayo. Ne, apay at dakas na nga ugali ti asawam. Dahil tati atap ko parang ujing. Iso nga tinaramid kon sa anak ko nga nagaw-awid. Anya nga routine inaramid mau. Nagpakada ka kade. Sa ako lang yung bagay itayin ate at dag dito yan. In-text ko latan. Tama ka amunton. Ay kadasaya ata pare. Ala ka ron. Ginom tayo lata. Itatakado na. Ne. Ubaw awag ba't ni insang nga asawak? Mabid lang pare. Tasong batak na dito eh. Hello? Hello? Nakay! Abay. Nagsakit di tiyan ko. Abi ngamin nga di ka nag-awit dito eh. Ha? Kwa? Nag-overtime kami ta. Kit nagdiretso aglata dito yan. Nagawis kami ti mesa nga kaubraan me. Birthday ti anak na. In-text ko matking kaitay. Sa anak nga nagawi din, makumi ko maklaeng. Ba ang tagawid ako masapa? Agmabalin ka ning agawit ka itan. Nagsakit di tiyan ko nga talaga. Sa akmaul-ulaw. Agdul-dul-uap pa. Agawit ka na lakay. Malawan. Agawid ak ton. Kwa? Makamu ka pala dita. Agore ka. Taagpakada ak matlaang takababayin ka di kati kasangok. Nakababain mo ito pumanaw adagos. Naskin nga agawit ka na ako sinlakay. Na talaga dyan kaya. Sakit ni buksit ko. Pangasi magawit ka. Sige. Agawid ak din. Sige, baba mo. Bye. Sige pare. Ay, di mo nasakit yan di asawa maya pare. Babayam dahi dyan. Kung kunanala dahi dyan, ginsasakit lang pare. Ito'y nabasa na siguro dahi text ko nga dag dito. Timawag, agin sasakit Ugali na dahi da. Nunod dyan nga makiinom ka na kayo pare. Kita. Sige, no lakit di sigurado ka aging sasakit ak nasayaat makapagsasango tayo Mart. Huwin nga ron pare. Ala, ibusin tayo dito paala ni pareng Oscar.
Nagiimas ti pulutan. Uray da iti chikchakor. Ano ito? Chikchakor. Nagiimas na ito eh. Aywan ka raw. Minanso ni pareng Rene da ita. Ay sot na ka daw. Kasla ubing nga magmangan ti si Syria. Na iya nga mistraw. Ay. Ay tamot. Adubo nga pato ti kurso na nagpare. Itagmalaan nga makapulutan iti naimas nga pulutan. Takasanaw, tunggal adda awis yaw, agin sa sakit mo ti asawak. Una pare, no kumangamin kanayon ka nga umay, kanayon ka mo makaraman iti kakaiba sa pulutan. Uwan pare, ala, ni, garay ka, mawawag ba nun ti asawak? Hello? Hello? Aray ko, nagsakit ka talaga ti buksit ko. Agawit ka na pang asin, binong. Kung namit ang agawit kan, ngam napalapas ti 2 oras, di ka ba't bem, napasangpet ni ti balay. Aray ko, Diyos ko, ayun, nagsakit. Ay, gawa nagamit akong bakit. At damot di tatang dita. Pagunyam latan, no ada masapol mo, ibagam latan kang kumanan. Maturog ni tatang mo, nagawit ka nga minin, maululaw ako nakmat king ka. Anay ko nagsakit ni buksit ko lakay. Ay, uwan ko nakmat. Unay ka matimbagat, agawit ako. Aguray ka lata ka di. Una yan. Ay, nakaro din, baray. Ako mo ti mainuman. Naibos pa ti pulutanan. Ayos sige, agan anat ka pare ati panagawid mo. Uwe, paring Ujeng. Paring Oscar. Nagawid mo ti paring Renan. Uwi nata inawagan ni Bakit Nan. Tawa, nasapa ka no pa tipit sirek na ito nubigan. Imbag kanyak, nasuruta kon tigalad ti asawak pare. Amo ko nga agin sa sakit laing tunggal awisin dak. Tunggal amuna nga umayk makiinom ganda kayo. Ngalangar pare, kadanad ka. Uwan pare, awisin dak tumanayin. Taure agin sa sakit ti asawak. Namnamain nyo nga umayak nga umay. Sige arot pare. Adakon, bakit? Bakit? Adakon. Wala pa yun sumumbat. Nga tani ti silid me. Gulik. Bakit? Adakon. Gulik. Awan mo ti isunan dito yung silid me. Ang mga nood na jiban niyo, aguri ka man. Bakit? Awan mo ti tao dito iban niyo. Saludsudik man kini tatang. Tatang! 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 Uray ni tatang katawa mo dito. Bakit? Tatang! Isa din nung matatiayan da. Api nga. Sino ito? Bakit? Tatang! Ama, saan siguro ni tatang wala ni bakit day tagtugtugtug taapi nga naskin nga tugtug da pala iti rida. Mabit laeng! Sino ka di dayda? Isak na ti Uncle Binong! Uncle Binong! Hindi jay. Uncle Binong! Mabit laeng ko na... Kumain! Sino ka? Pedraw! Uncle Binong! Abay! Sa mo makadipe amo tinapasamak kini andinsang? Anya tinapasamak kini Antem? Intaray dati ospital, Uncle Binong. Anya? Intaray dati ospital di asawak ko nam. Pedraw! Wen Uncle. Intaray da. Imbagkid di
Ta nagpaarayat ni Lolo. Kat di nakabailan nga sa kroyin ni Auntie Insang. Iso nga nagayab, nagpatulong iso na. Ha, apay, anya ta pasamag? Diyan ka mo dito. Agdardara mo. Di intaray dot ospital. Aniya? Ha? Anya? Pudno ka di bagayo tatang? Uwain ba raw? Naregreg ti sikog ti asawam. Anya? Saan? Abi, no kasta? Masikog ti asawak? Masikog idi Natanaregreg garo dahin. Anya? Ne. Dagos kamot nga nausawan. Kat nabartik ka nga si Mangpet dito ospital. Kumusta nga ron ti asawak, tatang? Ay, kit, maturog saan? Amuna ka din? Una, kasta unay ti sangit na. Kasta unay ti sakit ti tiyan na kan maululaw ka na. Pinilit na ti bimbangaon. Bakit di ata nangig ko ada naglibog? Hanya? Tagayam kat natumba. Kahit nakitaklatan nga nakadata nga na dara-dara. Kat nagpaarayat hakatadyak ba't kabailan nga magkaton ti asawam. Imbagta dati mulong. Ang naladawin ti aming baraw. Naregreg ti sikog na. Tatang, amo kagin sa sakit lain ti asawak. Isungan dyak ka nagawid na dagos. Naitaka ti problema. Takasanugat agin sa sakit mo lang amin ide. Sigurado ka ka de. Asam man tatang. Nabigla-bigla mo lang tang aglain ti sakit na. Nudyak matuloy nga mapan makiinom. Kahit gaputa ibaga na nga masakit ti tiyan na nga maululaw. Di mo pinatpaten kasta ka de. Una kasano ka mamati tatang at aramid na tikas dyan nga agin sa sakit. Kat na itati problema Tay di po usto. Di diyak paiso nga masikog. Ay masikog, masakit ko na kuma. Impagarop mo nga agin sa sakit. Kaya iso rason tinakaregregan ti sikog na. Ang mga nukaguranak ti asawa kita tatang. Ay sigurado abaraw. Ay inimibas mo kit din ti minubi ti arak. Imbes nga nagawit ka kuma, di mo nang inawagan na ka. Oh, Diyos ko. Sabay ko mata mapakawanak ti asawa. Sabay ko ma. Pangasim bakit? Sa mo nga purwak di kita arwatig di tiruhar. Agtalaw kan. Alaim di kita no di mo kahit nga purak na kita. Pangasim bakit? Pangasim pakawanan na kuman. Ada kay dyan agin inumin di arak. Pinagawid ka lang arutin ta masakita ko na naman niya tinaramid mo. Pakawanan na bakit? Pakawanan na nagbidutak. Diyak amo nga nga masikog ka. So alaim pa di kito'y jacket, di kito'y nagsagot mo kanyang idi. Puuram na kitan. Alaim mo nun, di kahit nga puurak na kita. Bakit? Pangahasim ko ma. Pagsaritaan ta nga nasaya at ito. Awan tinas ka nga pagsaritaan tan. Tanasisisita keng kati arak ng siyak nga asawam. Kinita, di ka mapakawan. Gabuking ka. Naregreg ti si Kugko. Pumanaw kan. Panaw. Bakit? Kasi yung nasakit kanyak tinapasamak nga pa nakapukaw mi ti agbalin ko ma nga umuna nga anak mi kiniinsang nga asawak. Maawatak met ket di ni insang no apay nga kastaunay laeng en tigura na kanyak. Taaklunek nga dakkel ti biddot ko.
Idi ta impagarup ko nga agin sa sakit laing ti asawa. Ngem di dakmet mababalaw. Tadakkel ti pamatik. Nga adda dagiti gundaway nga tunggal agpakadaak iti asawa ket palubusan nak. Ngem no rumwarak ton bigla-bigla latan nga agsakit. Ngano sa anak ton nga matuloy nga rumwar ket bigla-biglan tumot nga agimbag. Ket tidak kilabidot ko idi panagsakit ti tiyan na. Ken panagulaw na. Ket impagarup ko nga agin sa sakit laeng. Tagayam ket agpayson nga masakit. No kung managawid ak idi kasinyong amang ano saan ko mga napasamak ti amin. Angem jaklat na mapukawan iti namnama nga dumteng to ti aldaw nga mapakawan nak metlaeng ti asawak ket pagsublien nakton iti balay mi. Iti agdama kasinyong ket itultuloy ko lata ti panangallo ko itirik na ti asawak nga mga barwanan kami nga padasin mi manen ti agaramid ket agkariak ken kuana nga saan ton nga maulit ti naramid ko. Ngano pa ibaga na nga masakit mamati aktulat ta nga masakit. Dahito iti pakasarita ak kasinyong nga nang itunda iti agdama nga parikot mi nga agasawa. Ti pasamak iti biyag nga jakto pulos malipatan. Amok nga agbalin nga lesson, agbalin nga adal kanyag daytoy. Ket sabi ko matagbalin met nga adal kadagiti padak nga dimngeg ken nagbuya. Balakadan dakman kasin no kasanok nga lalisto nga maallo ko itirik na ti asawak nga mapakawan na. Ken maawat nakmanen iti biyag na. Agyamanak kadagiti makaited ti balakad ken agyamanak met ken kakasin ti anos ken laing mo nga nang ibasa ken nang idrama deti nga pakasarita. More power to your program and God bless everyone. Tuy nagbiddot apagayam mo, Binong iti Isabela. Alright, thank you so much Kasin Binong, pagayam a Binong iti Isabela. Ti inburay mo kada kami nga pakasaritaan ti parikot mo. Ket sabay ko babay ni dede nga programa. Ket maornos yung matlaeng tilangen-langen nyo kini insang nga asawam. Alright, thank you so much met. Kadagiti naruway nga nagbuya ket sapay kumata adda napidot yung nga adal kadetoy. Aya, sapay kumata adda naadal yo. Pera kadetoy strategy ang agin sa sakit kayo. Madidayta. Bad data. Ano aramidin nyo tono bagayo mga masakit kayon baka di dan tumamatin. Uri kayo magpepeson, kaya di na kayo tupatsenen. Udno nga mapaspasamak itibiyag dito mga kasin. Aya, adot makarelate dito yung nga balay. Agin sa sakit, di nala kayo agtrabaho. Dahita, adupit ka siya eh. Agin sa sakit, tapno di lang agtrabaho. Aya, gabuta masudot lae. Ada di kita agin sa sakit, gaputa, di na kaya tag-programa. Tagayam kat adahang Uber na, ada ka siya.